okujaguza okwo kwahikwaho abanyamakuru abanyabutegetsi n'abandi bingi kandi obutumwa bwa Papa Francis bwashomwa Father Patrick Museveni orukwebembera naro orukora emirimo ekwatire n'ebyamahurire omu diocese ya Hoima. Papa Francis yisya abanyamakuru okukora gye emyoga yabo. Abamahurire nibabitumbya kujya kubyetegya n'okubyekebija byoya byanswa turange ebiturozire. Ija oyerebere nugo gwaguri omuto mukuru gw'ekireki Papa Francis yagaragaye kuso mu kishogo okusima abanyamakuru na munonga abo abarukuremera anshonga kandi yamazima kakuba kutabaire kugonza kwabo nokwerayo abantu bangi bakubaire nibafwerayo bangi bahiganizibwa babalo mukisika kya mahure n'agacencura basobora kuzingaho tukagenda kusoma turafuka abanyamakuru abamufite kundeze kyonka rukabaruweto ngafwaza kubukwali abamubendeze kuturasa abamu bafite MP. Abanyamakuru bamwe babaza kusi kireki okwisya government no kugishaba na munongo konja kufubira ebikwerinda abarukukera kubarabanisamo bana bakora emirimo. Ubu biza side yembo bagamba amahore babi. Ubu semeza side yendi bagamba amahore bakozereki bararunde. Hatosa ngomurimo gwa makuru ni kutaribandize. Bandi tusemererwa eka kwatere bagira uruyiru baringuriza kindakiri asi kumburu obwaho abanyamakuru abandi bambi basinzikaire nkizi bafereiremu abandi tibamanyi baligarukana habeho abatyo mulimo gwabo twina kubasimira behayo. Ekireki kikatebwaho orukiko rwa kabiri wa Vatican omwaka gwa 2023 kikahinguzibwa Papa Paul wa mukaga ekinkiza guzibwa buri Sunday erikwebembera ekiro ky'amatemba ga Kristu ekibingi barikumanya nka Pentecost Day. Amakuru aga gasha kwa Ambrose nuwagaba katoto.